Ja sam Petra Simić, majka sam djeteta koje ima dijabetes. Moj sin ima 17 godina, u drugoj godini života je dobio dijabetes. Prije toga na 6 mjeseci je dobio prvu celijakiju. Isključen mu je veliki dio, znači, namirnica, što je normalno, kojim se hranio. Poslije kad je došao dijabetes, prvi šok mi je bio prvo pitanje šta će moje dijete da jede. Nisam imala pojma o dijabetesu, nisam znala uopšte da dijabetičari normalno mogu da jedu. Mislila sam da to sve mora biti bez šećera, kud je tu i gluten. Znači, prvo mi je bilo na čemu će moje dijete uopšte da odraste. Međutim, odmah smo se nekako po izlasku iz bolnice učlanili u udruženje, gdje smo vidjeli da nismo jedini. Čak je u isto vrijeme jedna djevojčica dobila i dijabetes, celijakiju, pa smo mi bili sa celijakijom otprilike tu negdje prvi u udruženju. I onda, kako je on bio mali, on je imao 2 godine, veći dio posla je bio na meni. Sad posao je bio na meni, bile su tu neprospavane noći, spremanje hrane, ne znam, posebno koja mora biti bez glutena, gdje moraju biti izračunati ugljikohidrati. Ja sam tad u to vrijeme radila, međutim bila sam na bolovanju dugo i kad je trebalo da počnem da radim, ja sam morala da dam otkaz jer je on bio mali, nije imao ko o njemu da se brine. 8-9 godina možda nisam radila, jednostavno nisam smjela, muž nije tu, on radi kao vozač, većinom je van, nisam imala kome da ga ostavim, iako je on poslije bio i veći i naučio je vrlo rano i da računa ugljikohidrate i da daje inzulin i svašta nešto. Jedva sam se usudila ponovo da se zaposlim. On je mnogo edukovan, znači sam je naučio i da vaga i da pretvara i da računa koliko će dati inzulina, zna sve šta je bez glutena, znači može otići, mislim sad je već na 17 godina naravno, ali kao mali uvijek je znao šta smije da pojede, šta može da kupi, šta ne može i tako dalje, nosi od kuće. Imam kćerku koja je također poslije, u isto vrijeme kad je on dobio celijakiju, nakon 2-3 mjeseca smo i njoj radili na preporuku ljekara antitijela, pa se pokazalo da i ona ima celijakiju, tako da ja imam 2 djece sa celijakijom. Prije možda pola godine sam ja također iz nekih zdravstvenih razloga prešla na bezglutensku ishranu, tako da smo sad maltene porodično svi na bezglutenskoj ishrani. Moja poruka roditeljima koji se tek sad susreću prvi put sa tim otkrićem dijabetesa kod djeteta je kao prvo da dođu u udruženje. Znači, sasvim druga slika je kad ste vi sami kod kuće, kad vi nemate s kim da podijelite, od koga da dobijete savjet. To jest narod dijeli savjete i šakom i kapom, ne smije ovo, smije ono, ne može ovo, može ono, to je. Znači, tamo gdje će vas zaista neko razumjeti je ovo udruženje, gdje su drugi majke koji se isto tako bore, neke duže, neke kraće s istim problemom, znači gdje možete dobiti neko životno iskustvo, ono što ne možete naučiti u bolnici. U bolnici vas uče teoretski na nekim primjerima koji vam se desi u tih par dana u bolnici, kako ćete odreagovati na neku situaciju, ali znači 80% tih nekih problema smo riješili savjetima drugih majki koje su to već nešto prošle, ako se desi ne znam, neka bolest, grip, viroza, dijareja i tako dalje, kako postupiti u toj situaciji. Vi dok dođete na kontrolu kod doktora, vi ste to već sve pregledali. Tako da, znači, prvo da se druže sa majkama koje imaju isti problem sa porodicama, koji se bore sa tim, i da se djeca druže međusobno, da znaju da nisu sami i da, eto, sa tim se sasvim normalno može živjeti.